We on the way. Big getaway. Sup guys? Evo je Dexi iz Novog Sada uskočila. Jedan aplauz za mene da ćemo da ubaciti. Hvala. Stigli smo u Belgrados da čekamo Danu da dođe nas pokupi zato što prešljamo kod nje. I to je samo večeras zato što Dana mora da ide i onda ne znam dalje kod koga ćemo da spavamo, ali 5 dana ćemo biti u Beogradu sigurno. Možda. Sad vidjet ćemo još za to spavanje. Ćao Dana! Nisi u fokusu. Ne znam ko sam zapisala. Evo, nismo ni 5 minuta tu, Danijela već pita, a zašto smo mi u Beogradu? Pa mislim, realno. Pa, realno dobro pitanje, mi ne znamo, čisto onako, da vidimo šta ima. Ja ti ne mešam, svako zna svoje. Svako zna svoje, tako je Danijela. Ništa, došli smo, čuli smo ima zoološki vrtovi. Ajde mi me fokusiraj. Sve vreme. Da se pite ljudi. To je ova, imam dobru gajbu. Čuvaj se. Ma kakvi bre, sve ovde pod kontrolom. Sve ovdje na mjestu. Sad ste vi malo u montaži. Ja sam čula ovo miran kraj. Ali zapravo tehno kafić. Roka! Znači, fast forward, sad je koliko? 11, 12. Malte na 12 sati. Idemo na žurku i pre toga da vam kažemo par reči. Cile, take it away. Čisto ono za svu dečicu koje nas gledaju, koje nas prate. Prvenstveno budi čovjek da, apsolutno. Uvijek pomozi nekom nekome treba. Svaki put kad pomogneš, sljedeći put kad si ti u govnima vidjet ćeš ko te voli, koje boje. Nikad nemojte zaboraviti 3 osobe. Ona koja vas stavila u govna, ona koja vas vadi iz govna i ona koja je ostala s vama u govna. Ćao, ja sam Ruskinja. Ćao bebo! Ćao bebo, ćao bebo. Bebo! U suštini, idemo negde tamo. On the streets! Kad bi se isfokusirala još. Evo nas. Sljedeći dan. Danijela nas otrala iz stana. Ide u Suboticu. Ali dobro, snaći ćemo se, bože moj, pa Beograd je ovo. Nema veze što smo u osnovnoj i srednjoj. Moram kući, mama se ljuti do mene. Opraštamo se od Dane. Vidimo se drugi put isto nadam. Hvala Dana što si nas primila. Bukvalno. Našli smo mali spot. Jel voliš Rijanu? Da? Znam je, volim. Šta? Voli čovjek Rijanu. Tvoj čovjek. Moj čovjek. Otišao je da pita mamu koja je Rijana. Mama šta Rijana? Rešavanje 1. maja, 2 dana pre 1. maja. Ja ću mu slati preteće poruke. Dejana, nećeš nasiljem rešiti problem. Nasiljem se rešava i šalim se. Žal ti je nas, David nas se žaljeva. Prekini mu. Reci mu da mi ne dira stvari. Ne dira Jeleni stvari. Evo, Stefan našo smeštaj. Yes! Šalje. Stefan the plug. Imate vi organizovano neko mesto gdje ćemo mi gledati za prvo? Ništa nije organizovano. Ne, aha. Čekaj, reci ispučaj kako je plan da čuje Jelena. 4-5 igli, stavimo jednu žicu na to drvo, prase, onako dovedemo na povoću, na kalemegdan, jebo me pred se ovo radi. Lepo si ti to isplanirao, Davide. A ko će to... Možda neko i da planira u ovoj konverzaciji. Strašno, Davide. Samo nek smo živi i zdravi, budi čovjek, provedi se. A držim samo ove jedne. Hey guys, evo nas. We found the crib. Stefan Spasojević hooked us up. Stefan Spasojević, bebo! Plug. Beba. You know it, you know it. I da, našli smo ovaj place sada preko Airbnb-a, evo ga. This is the place. Ali ja sam htjela da mi odemo u Moskvu, vi znate. Ja sam rekla Deni, pošto se ona jako nervirala jer ne možemo da nađemo place. Ja sam rekla, ajde idemo do hotela Moskva i KFC je blizu.
I onda je Dana pogledala koliko je noćenje i bilo je too much, ali skoro. A ja ne mislila da će biti jeftino. Kad mene pustiš lanca, bolje nemoj. Ne diraj taj lanac, zategni taj lanac. Tako da sad smo blizu KFC, 8 minuta. Mi smo došli u Beograd samo da jedemo KFC i to je to. Mislim, can you blame us? Ali ima KFC u Novom Sadu. Only God can judge me, šta? Pa dobro, ima brate u shopping centru, gdje ću tamo da idem do Biga. A, i to što kažeš, ovo nam je bliže svakako. Samo ću reći, ovo je moja zastava. Gucci wake! Koga ti čekaš? I'm here, let's go! Kaže Dana kako je lepo ovaj Beograd, kaže mogla bi da živi ovde. Kao kako ima puno mesta da se izlazi, lep je grad, lepo, naš student i sve. Ne, nego da gledam serije. I onda je posle toga rekla, aj baš mi se sad gleda serija što nisam pala laptop, je rekla. Aj baš. To jeste iskreno. Šta fali? Da gledaš seriju u Beogradu. Šta kao, vi u Beogradu ne gledate serije, beži samo. This is where the magic happens. You'll see that. Koliko puta ti je danas ispao taj fotoaparat, jel'da? Ja u ovoj mojoj kesi sve ovo nosim. What's in your bag? Cables. I Danini zvučnici. Samo joj ona jedan nestane, ali i to bi stavila da može. Pa, to ću ti na leđa staviti. Ma, ja sam. Samo da se obučemo. Ja nigde ne idem. Hladno je napolju, moram... Ja hoću dosta. Ćuti, nećeš gledati se. Imam donesi aplikaciju, to ima u Beogradu. Nećeš jesti. Ja nigde ne idem. Sad si jela. Nigde. Ja nigde ne idem, ozbiljno, ima dostava. Ima dostava. Ti si očajna. Ima dostava u Beogradu. Šali se Dana. Ne šalim se. Samo da se obučemo i ispadamo. Pupit će nas Kiril, dogovorili smo se da idemo napolje. Evo ti Kiril, vidiš? Reklama. Ne, we are not sponsored. Ništa od moje dostave, Jelena nije dozvolila. We got McDo. I šta je sad plan dalje? Plan je da se nađemo s ekipom. To je se ostatkom ekipe, jer mi smo ekipa. Da, idemo samo da zujimo malo. Bzz, bzz, okrr! Gang! Ej! Sad kasno. Sad si gladna. I'm a young little Serbian from Chicago, and if I'm on the kick, now I'll hit them with the A, and now I'm about to say welcome to Belgrade. It is the very truth in the silence provides every gods of these islands. Shit. Hey. Hey. Gang. Young Snake on the beat. Young Snake on the beat. My glory, everybody take a video for the fucking story. I'm running down the clock, I'm running down the beat. Now I'm really about to eat, cause I'm starving for some meat. Holy shit. Bebo, šta je? Chicken. Nema kokoški? Damn bastard. Nema pilića? Damn bastard. Ne, Bebo. Bebo. Alo bre. Jebi ga Bebo, kad repujete na ulici nema KFC. Nema. Onda ipak gyros, a guys? Pa to je okej. We outside. Možda ti misliš da ja gledam, ali ja nikad progledam. Anja! Princess shit! Na face, ovo sve ide na face. Aj, možda staviš meni na zid. Tebi na zid, može. Sve na face odmah. Stvarno, brate. Fuck Instagram, Facebook is the new Face Instagram. is the new Everybody thing. fucking knows that shit, like... I know that is a mind state. I've been a couple times. Alo, hoću Maja Berović broj. Maju Berović, brzo. Maja Berović broj. Sad ću sve da spobijem. Nema Kiril Maju Berović. Kako zove? Otvori ba. Hey, we in Amsterdam. Hajde iskoči. Malo iskoči. Pa to je flex neki, a? I'm expensive. How much is your outfit, please? With the dead head. Koja je ovo priča? Kiril priča, ja sam vas doveo. Kiril priča, ajde. Ja sam svoje ispričao pretpostavljeno. Ovo je rekao. A
Pizza na drva kod mašnice. Akcija, 100 dinara parče. 100 dinara pizza, kola 30. Best deal, you already know. Наконец-то съебался, долбоёб. Gospođo, nemoj ti mene da učiš kako ja da snimam, važi? Onda nauči sam. Sad ću doći i šutnut ću te, jesi me čula? Sram da te bude. Nemoj da mi snimaš. Nemoj da mi snimaš. To je zabranjeno. Oh, damn. Tak, zaprišilam se. Say no more. Say no more. Im je tak skušno, ej. I'm dropping Thursday. Konačno je taj 1. maj koji smo svi čekali. Šalim se, nismo. Svaki dan je 1. maj u Beogradu. Volim ja tebe. Šta li mi dobar kadar ovo? Da! Pa znam. Juče, inače nismo baš puno snimali, ali evo sad ću da vam prepričam šta je bilo. Znači, juče je došao David uveče negde i onda smo otišli sa njim i sa Ismom na Kalemegdan. Slušali neku dobru muziku, kao i uvek, zujali po BG-u i samo zujali. I onda su se priključili ostatak ekipe. Onda je došla ostala ekipica i onda smo opet zujali i tako. Budi čovjek, provedi se. Inače, guys, juče se Dejana skoro šišljala, bio je flow da dođemo ovdje kod Pinčike. Trebali smo tu da dođemo zato što smo prolazile ovdje i kao ja skontam kao vidi kao baš je cool salon, kao deki možeš tu da se šišaš i deki kao da i nazvali smo, našli na netu broj i sve. I nazvali i nije bilo mesta i kao 1. 2. maj ne rade. Baš je bio dobar flow, Jeki. Jeste, skroz je bio flow, skroz je bilo sve. I javili smo i Kirilu i svima, ceo gang je bio da idemo kao gang da podržimo deki, šišamo se s deki. Ali na kraju, eto, nije bilo suđeno, ali drugi put akcija. Ajde, sad kao ne znamo se. Davide, desni smo, poštovanje. I evo nas na Adi i David je poneo šorc. Ne baš. Jeste li se smislili već? Ej. Gde ste, guys? A pravi ste. Popping on X, popping on X, popping on X pills. Got a new car, got a new bitch, deal. Only way to sign this shit. Popping off the rake for skid. Smashing on the bitch. Running the chair with no limit. Popping on X, popping on. Evo, čao, pozdrav iz Rusije. Tu smo mi svi u Budvi sada, gori Trocadero, gori Top Hill, Bebo! To. Kelly Bolden i Gizi. Hey guys! Gde idemo? Da se presvučemo i onda se nalazimo i idemo u neku akciju. Jovke je samo tu prisutno. Shout out my blog Jovke. Disko veče neko ovde u Beogradu, neki splav preko puta ide. A koga više voliš, Jašara ili Ipčeta? Iskreno ne znam niko koja ti. Brate, Jašar i Ipče, jeko. Ako moram da izaberem Jašar. A Ipče šta ćemo s njim? A ne znam, nek sačeka malo. A si mi uletela, jeksi. Ko bizon. Ko bizon na slavu nečiju. To samo ti znaš šta radiš, Jelena. Mislim da čak ni ja ne znam. Skrrr. Nic.
ću upasti da bi snimila, da upadnem, bit ću mokra. Pa samo malo skoči, kao pre, evo tamo skoči. Jeksi, nećeš valjda izneveriti gledatelje. Ma ajde sad, nemoj ti da ih izneveriš, ajde samo ti slobodno. A ne mogu, ja sam u patikama. Ja sam bosa. Maj, sreda, 12 sati uveče, ja u Beogradu, stižu meni neke poruke. Šalje neke slike, bolje da su slike Rijane Brankice, Ali da, eto, pomislio bi čovek, zove neko društvo, neku bleju, možda neki momci, da, mislim, samo kažem. Ali to je Brankica, ona ima neka bitna obaveštenja, sad u 12 uveče. Ovaj neki novi ice-tea, not sponsored. Sponsor us, hit us up for you, Steve, molim vas. Evo tu neki čajevi hladni se piju. Čajevi se piju, uživa se sada. Pa da. A gde ste vi bile, devojke? Gde smo radi Bojane, imali smo... Ona nije imala. A dobro, bila je i ona na moment. No, onim pepelima. Da. Da, a ti Mila, šta kažeš? Evo, jurela sam Ninu po plaži tamo, skupljala pepeo, žensku i ovdje Jevrej. Da. Mila promoviše naš YouTube kanal. Da, subscribe-ujte. Hvala lepo. Ali morate na Instagramu da zapratite. A na Instagramu, da, molim vas. @bogxdana. Evo. A ti? /vs. Molim lepo. Ja se neću promovisati, ja sam fina, oni su iz Beograda. Šta je to na nogicama? Fenty Puma. Aha, sestra zna. Imam i one double klite. Aha. Idemo nazad za Novi Sad. Avantura se polako završava ovde. Po ovom lepom danu, šta da radimo? Biće ih još. Pa da, može sad vlog da se završi. Hvala što ste gledali i like and subscribe.